mwenu wacu to muri nyango nchimaniso ukutebekana sizeka mbasho kutebekana sizeka na nukuchendeza uruzarubine kakwatiki mbasha tori yaine abana katugambe. I'm just saying tunajya ngo ugenda uzarema kumyana but I'm like hatu go inabani 10 uruko batebekana siza. Is that not family planning? Of course abampurikize bono bamurujungu bachetegereza logically how do the things connect? Uriyo munajya ngo utebekana sizeka ayo nagama nabacheta family planning arunajya ngo mutazara tokurenga twi no busurusuru twiziro mutwe. We need to streamline these things kandi ebi yona wasa kujote bitubyo bikuru but ne bikuru aha bwajeje ngiri nejanjara mununga tugume turubachi. Why hati ebi hango nibitandikira no kireba wareba continent yona yahunama aha bintu bikuru nkebi bakamire kwanza nibigashabatumiru rero kashoteje tukikumataringa. When we are seeing a continent nayo bakujeta Asia nka Africa irimi hangana ndutukiro bwinji irimerinde ndutukiro bwinji and they still need more kids nibenda bana hata gategesha aho muri India but you know they have no campaign yonera ngo mugende mugereki abo kuba berarikirire mnonga ngo no barebe yonjire ngo ruzaro rwabo rucendire ho kurugara 5.7% ngo kurwaberuri omwaka rukuma rwena 50 ngo rwashuma hakantu no kireba. Now that is the government's worry. No riwo government nestama ushange yerarikirire nkonka kuma rwenda 50 okuzara kwituka bakuri yabucweka butano n'ubucweka mushanje hatu bushumire ho obucweka bubiri buri binji but that concerns them. Ako amahanga tgakorra hati iwara amahanga gukurata gakorra hatu bino mangwe ryo rikafa bahinga amahanga ngana gareba turubantuki kuturentu yenda kwiko omisho omyaka 50 ingo myaka igana kuturentu tekana sechi bwentu zakuba turubaye